Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Igisirikare cya leta ya Kongo kirashinja Lubanga wahoze ari gashoza ntambara wanabihaniwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kongera gushinga umutwe w'ingabo urwanya leta mu ntara ya Ituri. Ikinyamakuru Media Kongo cyanditse ko umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Ituri, Lieutenant Colonel Jules Ngongo, yavuze ko Lubanga yashinze umutwe w'ingabo awita Convention pour la Libération Populaire. Igiteye inkeke ubutegetsi bwa Kongo nuko uyu mutwe ukorera mu ntara ya Ituri bivuga ko waba ugiye kwifatanya na M23 usanzwe warazengereje ubutegetsi bwa Kongo. Ingabo za Kinshasa zivuga ko uyu mutwe wa Lubanga uri kwinjizwamo abahungu n'abakobwa bakomoka muri Ituri kandi ugamije kurwanya ubutegetsi. Lubanga yahamijwe ibyaha by'intambara afunga imyaka 14 mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Umuvugizi w'uyu mutwe wibera Kampala yabwiye iki kinyamakuru ko uyu mutwe wanahuye n'abasenyeri bari kumva batavuga na leta nawo bagezaho ibyifuzo byabo n'ibyo basaba ubutegetsi. Abavugizi ba Convention pour la Libération Populaire bahakanye imikoranire yose n'M23 bavuze ko nta gahunda bafite yo gukorana nabo, ko bafite umutwe w'ingabo ahubwo witwa Force pour la Révolution Populaire ugamije kubohora abaturage ba Kongo Kinshasa. Hagati M23 yatangaje ko abantu barirwa mu 130 umuryango w'ubumbye uyitsa abarwayi ukawushinja kubashimuta ubavanye mu bitaro by'Igoma bari barwariyemo n'abasirikare ba FARDC. Kuwa mbere nibwo umuryango w'ubumbye biciye umuvugizi w'ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu Ravina Shamudasani yashinje M23 gushimuta abo bantu. Shamudasani yavuze ko abarwayi bari barimo n'inkomere M23 yabashimutse mu bitaro bya CBC Indosho n'ibyahira Afrika mu ijoro ryo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. M23 biciye mu itangazo rya Soe na Lawrence Kanyuka kwivugira mu bya politike yasobanuye ko abashinjwa gushimuta ari abasirikare ba FARDC bari bagiye kwihisha mu bitaro bigize abarwayi. Kanyuka yakomeje asobanura ko operasiyo yakozwe mu guhiga abasirikare 130 ba FARDC bari bishe mu bitaro yakozwe mu muhoro kandi ikorwa mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. M23 yavuze ko intego y'ibanze y'iri operasiyo kwari ugutekanisha amavuriro yari yuzuye abarwanyi bari bigize abarwayi, ibyashoboraga gushyira mu bibazo abaganga n'abarwayi basanzwe. Uwo mutwe wunzemo kubwira operasiyo yakorwaga abayobozi b'ibitaro yakorewemo bari babanje kubimenyeshwa. Ikindi ikaba yarakozwe nyuma y'amakuru y'uko hari iby'abasirikari bari bagiye kwihisha bari bagiye bakora barimo ubujura ndetse no gufata ku ngufu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kinshasa ariko kandi Therese Kayikwamba Wagner yavuganye n'abadiplomate bemeye muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo gushima ibihugu bimaze gufatira u Rwanda ibihano. Therese Kayikwamba yashimiye itsinda ry'abadiplomate ku nkunga idahwema bari gutera Kongo muri ibi bihe, ashimangira akamaro k'ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo amakimbirane arangire. Ibi yabitangaje mu kiganiro cyimbitse kivuga ku ihindagurika ry'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyari kigenewe abadiplomate b'amahanga bemerewe gukorera i Kinshasa. Kayikwamba yishimiye ibihano bimwe na bimwe byafatiwe u Rwanda kubera uruhare rushinjwa kugira mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibihugu bya Amerika, Canada, Ububirigi, Ubwongereza, umuryango umwe w'ibihugu by'Iburayi byamaze gufatira u Rwanda ibihano ni mu gihe u Rwanda rukomeje guhakana ibyo rushinjwa, ariko rukongeraho ko nta muntu uzarukanga yitwaje inkunga, cyane cyane igihe hari ikibazo cy'umutekano warwo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abaturage mu ntara y'Ibitoke mu Burundi bavuze ko bahamuwe n'imyitozo ikarishye ya gisirikare iri guhabwa urubyiruko rw'imbonerakure kandi bakeka ko arizo zaba zishinzwe gukurikirana amatora mu kwezi kwa gatanu. Abaturage bavuze ko izi mbonerakure zisanzwe urubyiruko rushamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD kandi zisanzwe zizonga abaturage, bakaba bakeka ko bari kwigishwa urugomo cyane cyane ku bakeka ko bataba muri iri shyaka. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko abaturage impamvu hangayikishijwe n'imyitozo ari uko umutekano usanzwe ari muke muri Cibitoke. Iki kinyamakuru cyanditswe imyitozo imaze ibyumweru bibiri kandi ko ikorerwa mu makomine 6 ya Cibitoke. Ikibateye impungenge cyane nuko urubyiruko mu myitozo ruhabwa n'abasirikare ruba ruvuga amagambo y'urwango kurwana igihugu baturanye. Abahaye amakuru SOS Media bavuze ko abasore n'inkumi b'imbonera kure bahabwa imyitozo ikarishye kandi ngo baratozwa n'abasirikare barimo aba leta ndetse nabo muri FDLR, umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikigambiriwe nk'uko bakora mu nzego z'umutekano babivuze ngo nukongerera igisirikare amaboko kuko Burundi ngo butekereza ku isaha n'isaha bwakwisanga mu ntambara n'u Rwanda, ariko igihe bitaraba ngo nugutoza urubyiruko ngo ruhangane n'M23 na Tabara. Izi nsoresore zo muri CNDD-FDD ngo zitoza uko bakoresha imbunda nuko bitwara gisirikare mu minsi nk'itatu ya mbere, ubundi bagahabwa imyitozo yo gukoresha imbunda. Ariko hari amakuru yavuze ko imbonerakure arizo zizagenzura imigendekere y'amatora. Ibi bikaba byateye ubwoba abaturage. Ishyaka CNDD-FDD ryahakanye kuba rikoresha imbonerakure nk'abasirikare cyangwa se kuba imyitozo ya gisirikare. Ryavuze ko babaha amasomo y'uburere mboneragihugu gusa. Mu minsi yashize muri intara y'Ibitoki nabwo abaturage bamaganye imyitozo ya gisirikare ikoreshwa n'ishyaka riri ku butegetsi iri guhabwa abana bo mu mashuri abanza, ariko ishyaka ryavuze ko ari ukubakundisha igihugu nta politiki bakinira mu bana. Nubwo ibinyamakuru byandika ko imyitozo yabigamije inabi ku Rwanda, ariko ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditswe perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi na leta bivuga ko bafite impungenge z'uko Burundi bwabafashaga mu ntambara na M23 bushobora kubatererana. Burundi bumaze kohereza muri Kongo ingabo zirenga 10,000 zo gufasha FARDC mu ntambara irwanamo na M23. Izi ngabo na FARDC bahuriye mu ihuriro rya gisirikare nari mu mutwe wa FDLR, Wazalendo
abacanshuro b'abazungu ndetse n'ingabo za SADC. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama mu mwaka, iri huriro risa n'iryahise risenyuka kuko abacanshuro bari barimo M23 bohereje iwabo, mu gihe zimwe mu ngabo za SADC zamaze gutaha, izindi zikaba zaragotewe muri Goma. Amakuru avuga ko mu kwezi gushizwe M23 yigaruraga umujyi wa Bukavu, Burundi nabwo bwacyuye benshi mu basirikare babwo kugira ngo bajye kurinda umupaka mbere yo kongera kubereza muri Kongo kugira ngo bajye kurinda umujyi wa Uvira. Africa Intelligence yavuze ko Kinshasa isanzwe yishyura Burundi kubwo kohereza ingabo zo kuyifasha mu ntambara ifite ubwoba bw'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwitera umugongo muri iki gihe. Iki gitangazamakuru cyavuze ko impungenge za Kongo zarushijeho kwiyongera ubwo hagati mu kwezi kwa kabiri Burundi bwoherezaga Kigali abakuriye ubutasi mu rwego rwo gucubya umwuka mubi warimo ututumba hagati yabwo n'u Rwanda. Bivuga ko Kongo Kinshasa kuri ubu yamaze kwishyiramo ko Burundi n'u Rwanda byamaze kwemeranya kutarwana by'umwihariko iyo Uvira mu rwego rwo kwirinda ko iyo mirwano yagira ingaruka ku mujyi wa Bujumbura. Andi makuru yavuze ko nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yakunze gutangaza kenshi ko ari ku ruhande rwa Kongo, ku rundi ruhande nawe azi neza ko hari urujijo mu gisirikare cye cy'u Burundi bijyanye no kuba ari uruhande rw'abasirikare bakuru batumva impamvu Burundi bwishoye mu ntambara ya Kongo Kinshasa. Ni urujijo n'ubwumvikane buke byiyongereye ubwo muri Mutarama uyu mwaka abasirikare benshi b'u Burundi bicirwaga muri Ngungu aho barimo barwanira na M23. Icyo gitangazamakuru cyavuze ko bikarita Kongo Kinshasa isigaranye ari ukwemera ibihugu by'amahanga kubiha mu agaciro bikaza kuyifasha intambara. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Manitswe Perezida w'ishyaka People's Liberation Party Madame Martha Karua yarahiye ko mu matora ya 2027 nta muntu umwe azungiriza mu matora ya Perezida wa Kenya. Yavuze ko agomba kuba umukandida ku mwanya wa Perezida ubishaka akaba ari we umwungiriza kuko adashaka kuba Vice Perezida, ashaka intebe y'umukuru w'igihugu yuzuye. Bisanzwe bimenyere ko muri Kenya iyi shyaka ryamaze rigira abantu babiri umwe akaba bizi ko batsinze amatora azaba Vice Perezida. Kuri Madame Martha Karua 2022 wari kumwe na Raila Odinga amwungirije ngo ntazasubira. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko uyu munyapolitiki wigeze kuba minisitiri w'ubucamanza wa Kenya yavuze ko ibyo kuba umwungiriza byarangiranye na 2022 ndetse ko ishyaka rye ritamuha amahirwe yo kuba umukandida ku mwanya wa Perezida, aho kungiriza yazashyigikira uwo rishaka atari ku rupapuro rw'itora. Madame Martha Karua yavuze ko bari gutekereza uko habaho ihuriro ry'amashyaka ya opposition muri Kenya rikazashyigikira umukandida umwe rukumbi, ariko mu gihe batamuha amahirwe ngo bari we mukandida mukuru atazemera kungiriza azabashyigikira bisanzwe nk'umunyamuryango wese. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko Martha Karua yavuze ko abanyapolitiki nka Rigathi Gachagua wahoze ari Vice Perezida wegujwe, Kalonzo Musyoka nawe yabaye Vice Perezida, na Eugene Wamalwa bari gutekereza kwihuza ngo bazashakire intebe ya Perezida hamwe bahirike William Ruto uzaba ushaka manda ya kabiri. Ku ngingo yo kuba ashaka kuba umukandida mukuru muri bose yavuze ko bazabiganiraho kuko Perezida w'umwe na Vice Perezida akaba umwe mu gihugu, ariko we ngo ntazasubira mu matora azi neza ko azaba Vice Perezida. Martha Karua yahoze akorana na Raila Odinga ariko aza kumureka ubwo nyuma y'amatora bwana Odinga yahitagamo gukorana na Perezida William Ruto kuko Karua avuga ko igihugu gikeneye umuntu ukivana ku ngoyi y'ubukungu bwapfuye ku butegetsi bwa Ruto. Madame Karua yatsinzwe ku mwanya wa Perezida mu matora ya 2013 ndetse atsindwa 2017, yewe yaje no gutsindwa ku mwanya wa guverineri w'intara Kinyaga ahigitswe na Anne Waiguru umugore mugenzi we. Mu minsi yashize uyu mugore uvugisha inani na rimwe muri politiki ya Kenya yanayishuye ko yigeze kwanga umwanya muri guverinoma ya Kenyatta nka minisitiri kuko nubwo yari yaramushyigikiye guverinoma yashyizeho atayemeraga, abona atajya gukora akazi arwana n'umutima. Muri iyi minsi Martha Karua yavuzwe cyane mu rubanza rwa Dr. Kiza Besigye, umunya-Uganda nawe utavuganwe n'ubutegetsi kuko yafatiwe muri Kenya yitabira ubutumire bwo kumurika igitabo cya Martha Karua nawe ahita yiyemeza kumwunganira mu mategeko. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika. Banditswe Musenyeri wa Kampala Dr. Samuel Kazimba Mugaru yasabye inteko ishinga amategeko ya Uganda kudatora itegeko ryemerera abagabo kurongora abagore benshi, abibutsa ko ari icyaha imbere y'Imana. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe umushumba wa Kiliziya Gatolika muri Uganda yabibwiye abadepite kuwa gatatu w'ivu ubwo ari mu gitambo cya misa mu nteko ishinga amategeko. Uyu munyedini yababwiye ko atanemera ko Salomo uvugwa muri Bibiliya afite abagore 700 n'inshoreke 300. Yavuze ko umuco utagezweho muri kino gihe kuko bigaragara ko Salomo atanyurwaga n'umugore umwe kugeza ubwo ashaka abagore 1000 ku buryo yamaraga imyaka 3 ataragaruka mu rugo rw'umugore wa mbere kuko buri munsi yabaga ari ku mugore mushya umwaka ugashira. Musenyeri Kazimba yavuze ko impamvu abashinga amategeko muri Uganda badakwiye gushyigikira ubuharike n'ubushoreke ari uko byose ari ubusa kuko iyo biza ko hari ibintu bifite akamaro. Salomo yari kurongora umugore umwe akanyurwa, ariko kuba ataranyuzwe karinda agera mu 1000 bivuze ko byose nta kamaro atari urugero abantu bakurikiza. Iyi nyigisho ya Musenyeri Kazimbije mu gihe muri Uganda ari komisiyo mu nteko ishinga amategeko iri kwiga ku itegeko ry'umuryango ndetse n'uburyo abashakanye bazajya bagabana imitungo iyo habayeho gutandukana. Iri tegeko ryazanye impaka muri Uganda bituma inteko ifungura imiryango isaba buri wese kuzana ibitekerezo bye. Harimo ingingo zakuriye impaka nk'aho hari ingingo ivuga ko umuntu bazajya basanga n'undi batarasezeranye mu mategeko azajya acibwa miliyoni 10 z'amashiringi cyangwa se agafunga imyaka 3 muri gereza. Ingingo ariko ntivugwaho rumwe gukora abagaragaza ko ubukwe bwo muri Uganda ukurikije n'inkwano baca buhenze bagasanga ko bakwishingira udakwiye kubifungirwa. Iki kinyamakuru Daily Monitor
cyazi kugira iri tegeko ryaba rito byazatuma hakemuka ikibazo cy'ubutane bwateraga ibibazo aho abagore cyane cyane basabaga umurengera mu manza za gatanya. Uyu munyedini wa Uganda ariko kandi mu nteko ishinga amategeko ntiyigishije iby'umwuka wera gusa, yanituratuje ku bunyamaswa inzego z'umutekano ziri gukorera abaturage muri iki gihe. Yavuze ko n'inka zitagikubitwa abashinzwe umutekano bakwiye kureka kumugaza abaturage. Inkuru yabaye Kimobo muri Kawempe North mu kwiyamamaza inzego zambaye kininja zigaragara zabukamurwa na kikaba NUP zikabakubita. Musenyeri Kazimba Mugaru yavuze ko ibyo bakora ari bibi, nta muntu utabona ko basagarirwa ariko ko barengera nk'abantu baguye bakwiye kumenya ko bafata abaturage mu gihe bagaragaje ko bashaka kubasagarira. Mu mashusho amwe n'amwe ateye ubwoba ku mbuga nkoranyambaga, abo bashinzwe umutekano bo mu itsinda rishinzwe kurwanya iterabwoba agaragaza ko bakoresha imbaraga z'umurengera mu baturage.